Ja sam Ivona. A ja sam Ivana. A vi slušate In medias res, u središtu radnje. In medias res, u središtu radnje. Evo nas u još jednoj epizodi našeg serijala Što studirati i s nama je kao i uvijek još jedan gost, odnosno ovaj puta je gošća. Pa evo za početak da se malo upoznamo, predstavi se, kaže nam par riječi o sebi, tko si, što studiraš i koja si godina. Pa evo, prije svega pozdrav svima, moje ime je Morena, studentica sam 3. godine redovnog studija komunikologije, medija i novinarstva na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Ujedno sam glavna urednica studentskog eksperimentalnog portala Presedan i pišem tekstove za jedan lokalni sportski portal. U nekako slobodno vrijeme onako volontiram i najviše na faksu, tako da evo ukratko to bi bilo to. Evo nama je jako drago da si nam došla, da si došla podijeliti svoje iskustvo i sa faksa i sve informacije koje imaš. Prvo nekako pitanje koje imamo za tebe je jesi li ti upisala fakultet koji si željela, odnosno je li ti ovaj fakultet bio prvi na tvojoj ljestvici pri upisu? Pa s obzirom da mi je ovo drugi zapravo fakultet, prvo sam studirala kroatistiku i latinski i nekako nisam se pronašla u tome i onda sam zatim nakon malo većeg i dužeg razmišljanja pronašla zapravo upravo ovaj fakultet koji mi je nekako odgovarao mojim afinitetima s obzirom da puno komuniciram, volim pisati tekstove, oduvijek mi je to išlo i nekako sam uspjela spojiti zapravo ubiti dvije muhe jednim udarcem jer je ovo nije čisto novinarstvo, već ima spoj znači i komunikologije i medija i samog novinarstva. Tako da sad nakon 3 godine mogu reći da sam stvarno i kada sam željela upisati ovaj fakultet baš iz tog razloga da sam još više zadovoljnija nego pri samim upisima jer tad nisam znala što me čeka, ali evo upisala sam zaista što želim. Čak sam i nekako se prebacila na redovni studij iako sam prvo željela vanredno, ali sam onda upala i redovno, tako da definitivno upisala sam ono što želim. I ne mogu reći da zadovoljna sam i nakon 3 godine sa odabirom. To je super. Kako ti je bilo onda to kada si zapravo shvatila da što si rekla kroatistika i latinski, kroatistika i latinski da nije to, kako je išao taj proces, kako si se odlučila za prebacivanje? Pa najviše iz tog razloga što sam shvatila da je to više bilo nekako na nekoj teoretskoj osnovi, a više, ja sam osobno više ovako aktivniji tip osobe i više volim projekte i volim tu neku komunikaciju sa drugim ljudima i ovaj fakultet mi nije baš pružao tu neku međuljudsku zanimaciju, kako bi ja to rekla, koliko mi je na ovom fakultetu i kolegijima kojima sam čitala što se sve nudilo, tu sam dobila zapravo neki dojam da ću imati više kontakta s ljudima, sa više sa drugim strukama i da ću tu nekako pronaći svoj put ove komunikacije sa ostatkom svijeta nego na ovom prošlom fakultetu gdje je bilo učenje zapravo kroatistika od staroslavenskog jezika, glagoljice, čirilice. Nekako to je bilo sjedi piši, a na ovom fakultetu i po nekim ovako recimo radijskim emisijama i prije sam saznala neke
podatke tko sve predaje i kakav je način zapravo se provodi na ovom fakultetu. Evo, što se tiče onda upisa na samo sveučilište Sjever, možeš li mi reći malo više o tome kako je to bilo? Jesi li imala možda kakav prijemnik, kako si se za njega pripremala, ako si ga imala? Ako nisi imala prijemnik, možeš reći nešto onda o tome što ti je bilo potrebno na maturi za upis? Pa znači, mi prijemni nismo imali, iako ja osobno mislim da bi to trebalo uvesti definitivno, s obzirom da smo mi takva struka gdje je opća kultura od iznimne važnosti i smatram da bi trebao postojati barem test opće kulture koji bi eliminirao, odnosno dao prednost studentima, odnosno budućim studentima koji imaju neko šire znanje, jer je to zaista od temeljne važnosti za našu struku. Tako da evo, nažalost nismo imali taj prijemni ispit. Što se tiče mature, iskreno tu se ne sjećam, jer ja znam da sam ja samo od svoje prošle upisa samo sam poslala zahtjev da sam položila maturu, da sam riješila i neke izborne predmete, ali koliko se sjećam na ovom fakultetu se najviše vrednovao hrvatski jezik kao viša razina, matematika je bila B, mislim da je čak i engleski bio potrebna viša razina i što se izbornih predmeta tiče mislim da čak ništa nije bilo kao uvjet. Znači ti si već rekla da si ti evo 3. godina. Možeš nam reći nešto više o samom fakultetu, odnosno samom tome smjeru? Je li to 3+2, 5+0, postoji li možda nekako opredjeljenje kad se dođe na diplomski ili tako nešto da možeš birati različite smjerove ili nešto tako? Evo malo nam o tome reci. Možeš nam reći isto i o prebacivanju, ako je moguće možda prebaciti se s jednog smjera na možda neki drugi sličan smjer na istom fakultetu? Pa znači, što se tiče smjera komunikologije, medija i novinarstva, on je prije svega 3+2, znači imamo preddiplomski i diplomski studij. Mi smo zapravo mladi smjer, odnosno postojimo, ja mislim, već tek 4. godinu, do tada je bilo samo novinarstvo, a sada imamo preddiplomski i imamo mogućnost istog smjera na diplomskom studiju u istom gradu u Koprivnici. No s obzirom da naš fakultet ujedno djeluje i u Varaždinu, tamo imamo mogućnost opredijeliti se na diplomskom studiju za odnose s javnošću, a što se tiče ovako prebacivanja sa nekih drugih sličnih ili iole sličnih smjerova, na diplomskom studiju recimo to je moguće. Imala sam, s obzirom da sam urednica ovog našeg portala studentskog, često su mi dolazili ljudi da im objavim tekst koji su došli sa ekonomskog smjera ili sa ne baš srodnim sveučilišta na diplomski studij upravo kod nas, tako da tu ne vidim nikakvu zapravo neku zadršku ili nemogućnost ako se na diplomskom odlučite za nešto drugo pa dođete kod nas na fakultet, mislim tu ćete biti zaista prihvaćeni i to je, ja mislim, evo, izvedivo. A što se tiče samog unutar recimo prebacivanja sa smjera na smjer, ipak s obzirom da smo fakultet koji ima specifične smjerove, nekako to je već otežano jer na primjer imamo medijski dizajn koji zahtjeva prijemni ispit, određene vještine i tako. Ali sam ovaj smjer, osim što je 3+2, mogu reći da on je jako puno zahtjeva praktičnog dijela. Tu imamo prednost pogotovo za osobe koje nisu nekako štreberski nastrojene, jer zapravo sve se svodi na vježbe, odnosno na mini projekte, tako da evo na ovom smjeru nekako taj dio je glavni što se tiče neke metodologije rada. Mm-hmm.
Kad si već spomenula praksu, ili nam možeš malo nešto više onda reći i o tome kada imate praksu, na kojoj godini, koliko dugo, gdje, kako, šta, evo malo o tome možda ako znaš. Malo sam se onda krivo izrazila, mi nemamo praksu, nemamo, to je evo, jedna tegoba koja nas sve malo muči, što nemamo mogućnost prakse, određenim medijima da skupimo zapravo i iskustvo i da vidimo u realnom svijetu kako to funkcionira, nemamo taj dio. Ja sam više se obazirala na neku praksu, praktičan rad, tako da evo. Evo sljedeće pitanje koje imamo za tebe je koja ti je godina do sada bila nekako najteža ili možda nekako predmet koji ti je pravio predmet koji ti je pravio najviše problema. Dosta često kada razgovaramo ovako sa studentima sa raznih smjerova spominje se ona statistika koja se nekako uvijek uvuče među kolegije u svim nekako skoro predmetima koji god da je, nekako se uvijek nađe kao taj neki problematičan predmet koji niko nije očekivao, pa evo, kako je to bilo u tvome slučaju? Pa što se tiče koja mi je godina najteža bila, s obzirom da sam ja generacija koja je 2 godine zapravo provela online, prvu godinu isključivo online, a drugu godinu već smo hibridno, pa nekako prvu godinu ne mogu uzeti u obzir, iako bilo je naravno i težih kolegija i sve, no ja i također nisam tipičan student i nekako odudaram od svih što se tiče koji je meni kolegi nepoželjni ili teži, ali mogu reći, evo recimo većini studenata je politika nekako učinila tu prvu godinu malo težom, jer ipak tu su neka promišljanja i potrebno je predznanje i zapravo ne samo predznanje nego najviše afinitet prema politici i općenito razumijevanju istoga. Što se tiče mene, nekako ja sam zapela na medijskom istraživanju, ali iako zvuči jako je pozitivan kolegij, za našu struku vrlo, vrlo interesantan i potreban, no nekako je kompleksan, sve je svaki tjedan smo morali priložiti, odnosno odraditi dio istraživanja, što je zahtijevalo veliki napor, tražilo puno vremena, nekako da odvojimo i svoje slobodno vrijeme i sve se nekako moralo u nekom tajmingu napraviti, a puno podataka obraditi. Tako da meni osobno je bio taj kolegij nešto zahtjevniji, no svakako politika je nekako bolna točka svakog od nas od studenata. Kao što je recimo imali smo jedan kolegij, s obzirom da je to izborni, pa neću puno o tome, ali recimo uvod u fotografiju i video. Nekako smo svi bili zainteresirani za taj kolegij, jer prvenstveno to je jako bitno za našu struku. Poznavati osnove fotografije i videa, no nažalost previše je to bilo ambiciozno za nas koji smo amateri u tome i onda je to zapravo ispalo vrlo, vrlo zahtjevno za nas. No naravno kolegi kao kolegi imao je više svojih prednosti nego mana, tako da evo ostaću na tome, na toj politici i da se stvarno tko se odluči za ovaj fakultet neka već krene sad gledat malo sjednice sabora i dnevnik prvenstveno, bit će mu puno lakše kada dođe na tu razinu akademskog obrazovanja. Da. Evo, malo smo čuli sad o kolegijima, nas sad nekako dalje zanima je kakav je odnos na tvome faksu, odnosno na tvome smjeru studenata i profesora. Jesu li profesori pristupačni, nepristupačni, naravno nije uvijek crno i bijelo, nekako je to uvijek mješavina svega, ali evo u globalu kakav je odnos studenta i profesora? Pa evo, morat ću se
obratiti vezano za prve 2 godine, zato što evo ovu 3 godinu malo smo buntovno nastrojeni, nemamo menzu, pa sad vodimo bitku za svoj boljitak. Ali što se tiče prve 2 godine, ja ću sad govoriti isključivo iz svog nekog osobnog iskustva, jer sam nekako se dosta filtrirala u ovaj fakultet i zasnovala neke odnose s profesorima gdje smatram da će meni biti korisni u budućnosti, ali prije svega neku njihovu podršku sam dobila, a ono što mogu reći vezano za samu komunikaciju između studenata i profesora u prve 2 godine, ja sam bila više nego oduševljena i s obzirom da sam išla već na jedan fakultet gdje komunikacija nije postojala, zaista tamo nije postojala komunikacija, bio si samo broj, dok na ovom fakultetu nekako nas je manje i jako poštuju i zapravo vole čuti naš glas, tako da od njih smo dobili neku tu mogućnost za kritiku i za da im se možemo obratiti zapravo i kad je dobro i kad je loše. Ono što je mene oduševilo je činjenica da neki profesori, naravno imamo profesore koji gledaju samo odraditi posao, ne mogu reći, znači nije sve sjajno i bajno, no većina profesora spremna je i nagraditi tvoj trud, pogotovo ako vide da se konstantno trudiš kroz cijeli semestar. Doživjela sam na svojoj koži u više navrata, tako da moja neka recimo ocjena za ove prve 2 godine, kažem treću sad neću baš komentirati jer smo nekako svi onako nastrojeni za svoja neka studentska prava, pa tu malo komunikacija je sad onako žustrija, ali u prve 2 godine evo od ocjena od 1 do 5 moja je recimo čvrsta 4. To je super onda. Znam da ovo isto ovisi od profesora do profesora pitanje, ali onako nekako u globalu, na koji način ti onda polažeš zapravo predmete, je li to usmeno, pismeno, preko nekakvih ispita ili kolokvija ili naravno praktično, znam da si spomenula imate nekakve praktičke zadatke, pa evo opiši nam otprilike kako to ide. Prva godina je dosta šarolika zato što imamo par kolegija koji smo riješili samo kolokviranjem i više je bilo rješavanje ispita kolokviranjem, eventualno kolegi kao što je uvod u medije ili politika gdje treba elaborirati neke činjenice, naučene činjenice, to je bilo usmeno, no većinom smo znači preko kolokvija rješavali ili preko nekih praktičnih zadataka. Imali smo na primjer intervjuiranje kolegi gdje je za završni ispit bilo prvenstveno napraviti jedan opsežni intervju, zatim smo došli na sam ispit gdje nam je profesor postavio 2-3 pitanja čisto da vidi teoretski koliko smo naučili. Što se tiče druge godine, na drugoj godini je više bazirano na praktičnom radu i na završnim projektima. Naravno imamo opet isto neki kolegi koji se riješi preko kolokvija, neki koji smo morali ići usmeno, recimo javno mijenje kolegi, tu je jako bitna komunikacija i razumijevanje onoga što smo naučili, nije bitno naučiti činjenicu, već navoditi primjere, pa je to sukladno s time bio i usmeni ispit. No, dosta smo imali tih kolegija gdje su bili praktični zadaci, radi se tokom cijelog semestra i onda na samom kraju se prezentira završni projekt i to je konačna ocjena. Dok evo recimo sad na 3. godini ne znam još, ali vidim da je puno više usmenih ispita i recimo tu bih izdvojila sada kolegi medijsko pravo gdje moramo i 2 kolokvija, ali i usmeni ispit. Ukoliko ne riješimo jedan od kolokvija, moramo i na pismeni i na usmeni. Tako da kao što si rekla, sve je to
ovisno od profesora do profesora, no evo može se ta neka razlika i paralela povući između 3 godine kolegija. Već smo dosta puno čuli o tome kako si stvarno oduševljena sa samim fakultetom i samim smjerom. Kako su onako nekako tvoja očekivanja bila prije upisa samog faksa, odnosno ovog smjera, a kakva su evo sada? Jesu li se tvoja očekivanja ispunila? Jesi li možda imala stvari koje nisi očekivala da ćeš imati, a imaš ih, ili obrnuto da si očekivala da ćeš imati, a nemaš? I evo, malo to. Pa da, ja jesam jako oduševljena s ovim fakultetom. Ako me neko od profesora bude slušao, nadam se da me bude i zaposlio tamo. Nekako mi je zaista to i cilj, jer stvarno se dobro osjećam na ovom fakultetu. Naravno nije sve sjajno i bajno, ima i tu i svojih prednosti i mana, ali recimo prije nego što sam upisivala, nekako sam, imala sam dobar feeling vezano s obzirom koje sam kolegije pročitala i za koje sam profesore čula da tamo predaju, jer to su profesori koji su sa višegodišnjim iskustvom u samoj struci i znala sam da će tu biti nekako prednost koja će meni odgovarati mojoj nekoj žudnji za znanje, da dobijem to praktično znanje. No kada sam upisala, prva godina, ne mogu reći, to smo bili online, pa je to sve bilo iskreno malo zbrda zdola, pa se nije ni mogao vidjeti taj neki efekt. Ali već po drugoj godini mene je oduševila ta činjenica da vam je recimo na ovom fakultetu fokus prvenstveno na praktičnom dijelu, odnosno primjenjivanju teorije u praksi. Odnosno recimo ja bih rekla da je neki omjer teorije i samog praktičnog dijela primjenjivanja teorije u veliku korist ide otprilike nekih 70% vam je primjenjivanje tih činjenica i naučenih teorija, dok je možda tih 30% samo ono isključivo bubanje nekih osnova i činjenica. To me jako oduševilo jer nisam taj tip koji će sjest i štrebat, već volim razmišljati logički i to mi se jako svidjelo na ovom fakultetu, na tome je fokus, na tome se radi i tu mislim da osobe koje su ovako više vole filozofirati malo kao ja, da će puno bolje se snaći i uživati zapravo u ovom smjeru na fakultetu. Ono što nisam očekivala i što je nekako konstantno problematika na ovom fakultetu, a to je sam raspored predavanja. To nam je nekako bolna točka zato što se predavanja konstantno održavaju u popodnevnim satima. Znači mi od prve godine imamo predavanja u blokovima i to od 3 do 8 navečer, što je dosta zamorno jer u Koprivnici vam ljudi uglavnom putuju, mi smo studenti putnici i meni treba sat vremena do doma jer sam inače iz Bjelovara, tako da meni kad dođem doma ne ostane previše vremena, ujutro želiš malo više odspavati, pa onda nekako ne pohvatamo sve preko tjedna i onda se zapravo preko vikenda nadoknađuje ono što nismo stigli preko tjedna. Tako da evo, to je nekako najveća bitka koju mi kao studenti trenutno vodimo već 3. godinu za redom. Da. Evo, sama si rekla da si ti u nekakvim izvannastavnim, ajmo reći, aktivnostima kao što su novine koje si spomenula. Postoje li možda onda još nekakve izvannastavne aktivnosti u koje se studenti tvoga smjera mogu uključiti? Pa evo, znači imamo prvenstveno, mogu govoriti za svoj smjer, gdje imamo portal Presedan, znači imamo svoju redakciju, tu se mogu studenti uključiti. Također na našem smjeru postoji i radio Presedan, on je još uvijek u nekom procesu da se on pokrene, no to su evo 2 mogućnosti čak samo našeg smjera. Također imamo ovaj Gaming World gdje
okuplja ekipa i onda na tim nekim platformama za igrice zapravo mogu imati iskazati neki svoj hobi i opet dobiti neko priznanje ili nekako se uključiti u tu akademsku zajednicu našeg fakulteta. Evo sada nekako da zaokružimo cijelu priču, kako bi nekako u globalu objasnila, ocijenila težinu svoga fakulteta na nekoj ljestvici od 1 do 10. Znači samo težinu gledamo, ne sad je li dobar je li loš, nego ono po težini. Pa nekako rekla bih s obzirom na pristup metodologije rada i način na koji se izvode kolegiji, određeni naravno, pa moja ocjena bi bila da je od 1 do 10 recimo težina 6. Zato što smatram da nije toliko, ne uče nas da sve moramo znati na pamet, već uče nas razmišljanju. I tu automatski dobivamo neku slobodu svog izražavanja i to nam olakšava zapravo polaganje većine kolegija, ali naravno neke osnove se moraju znati, tako da neka 6 bi bila recimo najrealnija ocjena. Da. Znači teško, ali može se. Tako je, da. Došli smo do nekako zadnjeg pitanja koje uvijek pitamo, ali sad ne znam hoću od tebe moći dobiti odgovor, a znam da nemate menzu još uvijek, kako što si spomenula na početku. To je naše najbitnije pitanje ovog podcasta, a to je koje ti je najdraže jelo u menzi. Pa dok smo imali menzu, naravno bečki pomfri je jedino bilo to se najviše u najvećim količinama jelo. Da. Iako ne mogu reći, imali smo dosta i kuhane hrane i stvarno moglo se konkretno i fino pojesti, no najviše se bečki pomfri i onda odlično je u našoj menzi bilo. Nadam se da će se to nastaviti sad kada se ponovno pokrene. To što ste mogli za 5 kuna dobiti punu zdjelicu tartara. Tako da, evo, to je bilo odlično. Nadam se, kažem, da će se to i nastaviti dok se opet otvori menza i da ćemo moći naručivati malo još tartara. Da, to znam da je baš popularan tartar. Do sada na svim sveučilištima smo čuli tartar je baš popularan. Evo, došli smo do kraja. Tebi hvala puno što si stvarno došla, evo, pristala sudjelovati, čak si nam se sama javila da sudjeluješ, što nam je jako drago i mislim da si stvarno lijepo objasnila sve, da ćemo nekome ovime uspjeti pomoći. Mi ti evo za kraj želimo puno sreće i uspjeha u tvom daljnjem studiranju. Hvala puno, stvarno bilo mi je drago, prvenstveno jer znam koliko je meni značilo takve informacije prije nego što sam upisala, tako da prvenstveno hvala vama što se uopće bavite ovim temama, tako da evo da, odlično zapravo neka suradnja, tako da eto. Evo, za kraj bih još htjela napomenuti da svi oni koji imaju nekakvih dodatnih pitanja vezano za ovaj fakultet ili možda neki drugi, da nam se mogu slobodno javiti putem našeg e-maila ili putem našeg Instagrama, pa ćemo vas mi preusmjeriti ili prema Moreni ili prema nekome drugome koje možda za to pitanje. To bi bilo to. Do slušanja i bye!